بسم الله السلام عليكم وبلينكي قيان جمعة زدي مخوني قيا يوم عرفة قيا ربي سبحانه وتعالى يوني في إسا صومني دلي أمت لما ربي نف أرارم قافي نمني هدون تقو خاص الجرورة قيان زدي مخون قيان عرفة خان أمت خنا جمعة الر وللرد في حديث سيخ يستي إرقام ربي عليه الصلاة والسلام مو قيا جمعة قفا خبت إستاني هنسوم منين ناجي ديرو نمني قيا خورنان كان خيسا هنسوم منين قيا تقولي guyyaa carafaa san qofa gartee guyyaa jum'aa jechuu jum'aan waa walirra dhufeef guyyaa jum'aa san yoo soommane akkami ajriin arkataa akkami soommanuu danda'a waan jiru wajjin laalla hanqa viidiyoon tun dhumaa na wajjin daawwadhu akkasuma immoo ergaa tana sheer godhiite obboleeyyan kee hunda biraan gih addaallu ala alkhayri kafaacili namni gartee khayritti nama qaceelchee akka nama khayrii san hojjeteeti jaargamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam duba obboleeyyan kiyya guyyaan as deemu kun guyyaa jabaadha guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dilii teenya gartee mucuca nurraa arkamu diliilee teenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf araaramu arjummaa isaatiin duba yoo nuti kamaal goonu taane guyyaa carafaa san guyyaa sagalaffaa baatii dhulhijjaadha guyyaa as deemu jummata kana jechuu namni isa kana soomane dilii amata lamaa rabbiin isaaf dhiisaa jechuu hadiisa keessatti ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam siyaamu yawmu carafa أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله والتي بعده قيا عرفا صومنو ربي خير راهن كجيل جرقما ربي عليه الصلاة والسلام مال خجير رقما ربي ساتر أكا ربين دلي أمت لما دلي أمت دبرتيتي في تن أمت رفتل ربين أكناف إيسون ربي خير راخ جيلاجي guyyaan kun guyyaa jabaa dubbaliyan kiyya guyyaa warri hujjaajoota warri gartee mana rabbii dhaqee ziyaaree bakka bootaa carafaa jedhamtu san dhaabbatan nuti immoo soommannee isaan wajji sharraqsiisnu akka hadiisa keessatti dhufe rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa jabaa san gama samii duniyaatti gabbu'ee malaayikaa isatti gartee dhaaddata laa gabroottaniin ani qabu laalaa gabrootan kiyya gaggaarii naa jecha dhufan uffata wal fakkaatu uffatanii gartee naa jecha asitti arkaman ragaa taha ani isaaniif araaramee jira warra gartee hajjii dhaqee carafaa san dhaabbate nu hundaa'u rabbiin amata dhuftu hajjii nu haa geessu nutilleen guyyaa san gartee soommanaan isaan kana sharraqsiisnee isaan kana waliin rabbi biraa araarama arkachuu dandeenya akka ergamaan rabbi hadiisa amma dubbanne kana keessatti guyyaa carafaa san soommanuun dilii amata lamaa rabbiin naaf akka dhiisuu rabbi irraa kajeela jee dilii amata lamaa jechuun obboleeyyan kiyya waan laaftee miti duba mee dilii tana fakkeenya haa goonu yooni fi mana hidhaa ka jiraattu taate akkanumatti mootummaan dhiifama jara tokkoof goone kanuma gartee badiif hiine dhiifama goone amata haaree sababa godhannee gallakkisuu deemnaa badii isaaniitiin isaan hin qabnu yoo jee hanqam takka mootummaa sanirraa kajeelta gartee yoo hidhamaa taate akka gartee warra ba'oo keessa si godhanirra hanqam takka kajeelta duba maaliyyaa rabbii subhaanahu wa ta'ala guyyaa jabaasan guyyaa carafaasan dilii amata lamaatiin dhiisan hoggajee hanqam takka bololuu qabnu duba obboleeyyanki hedduu bololuu qabnaa jechuu rabbiin gartee warra qunnamee diliiliin isaanii dhifamteef rabbiin nu haa godhu gaafiin jirtu guyyaan carafaa kuni kan amata kanaa jum'aadhaan walirra dhufe guyyaa jum'aa ta'a guyyaan iidaa immoo guyyaa sabtii ta'a حديث خيستي حديث أبا هريرة قباسو إرقما ربي عليه الصلاة والسلام كنجا لا تصوموا يوم الجمعة قيا جمعة خبت أيستني إساقفه صومننا إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما يوني في درسيتني قيا تقو خمسة دبلتني خمسة صومنتني إيقسي جمعة تدبلت ملي جمعة قفه صومننا جرقما ربي أو بعده يوما تكاهو جمعتي آني قيا سبتي سيؤتي دبلتن قطوه تهجا حديث نقول حديث أبا هريرات حديث برا خيستي إرقام الرب عليه الصلاة والسلام بيرن إسا خيسا جويرة بنت الحارث هقني في صومنت قيا جمعة دا إرقام الرب قافتي هل صمت الأمس قيا خلي صومنت جرت هجين إرقام الرب عليه الصلاة والسلام قالت لا لك يا إرقام ربي إن صومني قيا خلي إن صومني الرومان صومني جتين وهل تصومين غدا بروهو أكمي جمعة آني سبتي تدبلوا صومنا برو صومنوا نيانك أبداجين قالت لا لك يا رقم ربي
بورو اللي قرتي صومنون إياه هنقبو جنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقما ربي نجي إن جويران بيران إرقما ربي تراي أم المؤمنين قال أفطري فريجين صومنا خان ويا جمعة قفق قبت إيساني صومنون انتوتي فريجين دوبا يو قيانا عرفا جمعة ولرد في أكم قرن حديثني كم بانو جان علماء قرتي خان أكا ابن باز ابن العثيمين علماء دراتس كان أكا ابن تيمية علماء قرتي الرجريسي ساني حديثني دور كان قيا جمعة دا دوركي قرتي جمعة قفا خيسا باساني سنو صومنا صوم التطوع صومنا قرتي أكنما صومنتو خان قرتي يرو في وانت هنقب نجتشو ربو ما بجتشو صومنتو فلتي قيا جمعة صومنون هنتو إمو خان أكا واجبا يورد في واجبني خا كم فا قضاء فكين يفنمني توكو قضاء صومنا أما تدبري رجراته قضاء يوني في قرتي تربان إسا خيسا جمعة قفا خان بقرنا خان أركتو تهي خان إساف مجتو تهي جمعة نقفتي جمعة صومنو هما ركون قبو جان لأنه قضاء خفلو جروان تهيف جمعة خبتي سفوسو هنتاني يوني في قرتي إسا مجتي صومني هما هنقبون جان علماء انتين دوبا قيان عرفا قيا جبا caalmaya kana arkachuuf yoo walirra dhufellee humaa hin qabu soomanuun ni taha jetti dubbaleeyyan kiyya ulamaayin tanaafu guyyaan jabaan kun akka nuun dabarre ulamaayin garimoo maal ja'ani namni gartee khilaafarraa bahuudhaaf yoo gartee khamiisa itti dabalee soomanis gaarii isaaf tahaa jaan dubbaleeyyan kiyya guyyaan jum'aa guyyaa arafaati yooni fi gartee amma durallee hin soomanin ilaa jum'anni sun dhufutti illee yoo hin soomanin jum'ata san guyyaa arafaa guyyaa diliin amata lamaa namaaf dhiifamtu waan taateef yoo soomantan humaa rakkoo hin qabu jaan duba ulamaa'in teenya jazaahumullahu annaa khayra rabbiin jazaa isaanii jannatan isaaniif haa kafalu tanaafu hadiisni dhorkaa guyya jum'aa kan baanu yeroo gartee banaa akkanuma amata khaysaa soomana gartee sunnaadhaa yoo jum'ata itti khobxeessitee soomante jum'ata qofa hin tahu santu dhorkaadha duba yoo namni jum'ata kan soomarte takka guyyaa itti dabalee dura yookaan boodaan itti haa dabalu jaargamaan rabbi sun soomana sunnaadhaati soomana gartee munaasabaan walirra dhufe kan yeroodhaan kan akka gartee aashuraa kan akka gartee arafa ammaan tana kana jechuun yoo walirra ka dhufu taate kun gartee caalomina yeroodhaan walitti hidhaadha wanni guyyaa san soomantuuf arafaa waan ta'eef soomanta malee guyyaa jummaa khubxeessuuf waan hin taaneef homaa hin qabu jetti ulamaa hin teenya tanaafuu guyyaan jabaan kun akka nu dabalu obboleeyyanke guyyooti jabaa keessatti argamnu obboleeyyanke wallah guyyaa san du'aytu qeebalama ammas yaa nama gartee rakkoon itti jirtu yaa obboleeyyanke nu hundinuu gartee haajaa rabbii biraa qabna guyyaa san waan kadhattu ammaan itti yaati guyyaan guyyaa akkaan jabaate eega aduun baate ilaa aduun seetunti duba obboleeyyankiyya nu hundaahuu gartee warra soommanee diliin isaanis araaramtee fi rabbiin du'aa isaanii keessatti qeebalee fi haajaan isaanii guutamtu rabbiin nu haa godhu kanan isin yaadachiisu barbaadee eega dhageeffattee booda obboleeyyan keetiifis sheer godhiitii biraan gahi gartee namni tokko yoo dhageeffatee sababa keetiin irraa gorfame rabbi biraa mindaa qabda sababa keetiin yoo dhagahee guyyaa san soommanee diliin amata lamaa rabbiin isaaf dhiise siifillee ajriitu katawamma waan ta'eef addaallu ala alkhayri kafaacili namni khayrii irratti nama agarsiisi akka nama dalageeti jaargaan rabbi alayhi salaatu wassalaam tanaafu sheeroolii godha asuma irratti gabaabsaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh